Iti Masakbayan. Baro nga agsapa. Insan, masapul a pirmaam dagitoy. Kasapulan mi di opisina. Saan ko pa mabalin na pirmahan dito? Masapol ang makitak amin ang records. No talaga aday ta tinapanan tidakkel agatad. Apay ang masapul ang makitam dagiti records. Kastam lang ruda. Bayam adda kami ti aggunay para kan ka. Kasano apirmahak? Ket dakkel agatad day ta kayat yung erwa. Saan nakasigurado? No adda kasta a project apapanan ti kwarta. Basta pirmaam tapno malpasen. Kasapulan dayta tapno makagunay kamin. Ingka pa ikabil ijay library. Kita pa yan imbag. Ala, inakikabil. Ng pirmaam to. Ay, baldado ka lang, Rodan. Ano lakid di nga mo na yan? Ay, buwisik hindi. At ay nawaga kagayim ko. Nagpaarami dak iti flyers. Ingka alaan, tapaiwaras mo. Anya ka di tilinaon ti flyers, sir. Kasapulak ti caregiver. Apay nga minakilat ang nagpakada ti caregiver yo, sir. Sadot da amin na. Nangato matiited ko asweldo da. Mas daawak nga rod, sir. Kulakno da kayo tinang papanaw. Apay ko maapapanawag. Narigat ti agbirok iti caregiver. Bareng dagaplay, sir. Sige, inak nga rodan. Numabalin, maiwaras yo amin itangal daw. Ariglado, sir. Tumulong hak nga giwaras. Nalpas kumatan ti trabaho dito. Awan sabon, manang. Aglaba ako, mangam awan paglaba. Awan ka din? Ay, sapay basitan ti urnong ko. Manipod nag-close ti pagtrab-trabahuan mi. Patigatas ni dik. Basitan, manang. Uray ko man makastrakak manan iti trabaho. Apay ngamin anang recap di klinik a pagtrab-trabaho, manang. Napan iji abroad di Dr. Abos mi. Awan gaya, manang. Ada inyawad da kanyak ita iji ruwar a flyers. Maipapan mo't iti trabaho. Kita ano kayat mo? Sige, ading ko. Apay nakasukat ka, mami. Papanam. Inakagbirok iti trabaho. Tapno ada igatang ko iti gatas mo. Kan pagbayad dito'y boarding house tayo, anak. Ay, agpatiak ka di. Wen anak, amang ano didak awatan iti trabaho no sumurot ka. Saan abale, kadamot ni tita maana akadwam. Eh, mapayak ka di jay, mami. Jak amo anak ko, mansyon ti papanak, agkasapulan da iti caregiver. Ubing ka di ti aywanam. Jak pay amo anak ko. Amang ano nataangan, mabalin ka no mati saan nagstay-in. Anya ti stay-in, mami. Ti stay-in, agyan ka ijay uray rabi. Ngam no stay out, mabalin ti agawid iti malam kalpasan ti trabaho. Awan ka di pa imay ang nag-apply a caregiver, manang. Awan pay mat, sir. Naiwaras ka no mat amin di impawaras ko flyers. Kaduan namin a caregiver. Kayat dati agabroad. Nangato matited ko asweldo. Di mga sikaso kanya. Adan to siguro, sir. Nabiit pa'y mata naiwaras dagiti flyers. Sapay ko mata daw may agaplay. Aguray ka, sir. Ada makita ka babae iti ruwar ti gate. Amangan no aplikante dayjay. No aplikante. Sigurado nga doorbell. Nagring agpaiso ti doorbell, sir. Inak pa'y kitaan. Aplikante ka ka de, miss? Uwan manang. Nabasak ti may sa kadagiti flyers yo. Ay, umunag ka, ading ko. Babaan iti suot mo. Katulong ka kadimot ito'y, manang? Wan, ading ko. May salaang ti amo ta dito'y. Lakay ka di? Wan no bakat? May sa abaro, ading ko. Baro ko na yun? Magpaasikaso ti may sa abaro? Nabaldado, gapo iti may sa nga aksidente. Manipod kas jeti kasasaad na. Nagbalinan anaungat. Kayat mo asawan? Naungat ti kungkunam abaro manang? Ano sa mo na, ading ko?
Irritable, ta saan nga minan ang makagaraw? Saan ka di pa'y ang makagaraw ni Boss Charles, sweetheart? Saan pa ay? Agnanayon kumakas Jane in San Charles. Tapno siya kung tiagbalin na boss. Saan ka di ang pinapanaw mo di therapist na? Pinapanaw ko Tapno saan nga agsubli iti sigot ni Charles. Tapno agnanayon na baldado. Di na ka dinaamon at pinapanaw mo ti therapist na? Tinexacted therapist. Binalaga. Amo matgayam tinararamid mo. Kaya't mo asawan, di na amo asikat tinang balag. Nangaramatak iti sa bali a cellphone. Masapul nga awan therapist. Tapno duatan tong agari iti opisina ti negosyo. Adto yan ti aplikante, sir. Naimbaga bigat yo, sir. Anya ti sigod at trabaho. Nurse sa kiti privado a klinika, sir. Napan iji abroad ti Dr. Abosmi. Trabaho ka di talaga ti mayam dito eh. Wano da sa bali panggap mo. Sir, saan ka din nga kasapulan kayo iti caregiver? Wano? Da kayo ti ada sa bali a panggap na. Ada may isang anak ko. Isa kayat ko ti maadaan iti trabaho. Para kan kuana. Ayan ti ama ti anak mo. Awanan, sir. May isa ka single mother. No adda anak mo ako nan. Anya ti kayat mo. Stay in when you stay out. Stay out ko, ma, sir. Tapno saan kami nga agsinay iti anak ko? Okay. Ni manang Silvia ti mga ibaga iti trabaho. Inak pa iti silid ko. Pakidoron mo ti wheelchair ko. Manang, nabayag ka din abaldado ni boss? Nabiit pa'y. Desperado. Nanoad da umay dito eh. Kasla kayat da atagi ko ang tikinabaknang na. Apay nga takas ta ti tao. Oray saan da ako kwa, kayat da atagi kwaan. Kunada at ikinabaknang tanong. Napuno iti agduduma asulisog. Adut agbasol ga po iti pera. Agpay sumat kat diti na kunayong manang. Kaadwan a krimen ang mapaspasamak kat ada koneksyon na iti kwarta. Iso ano umay dagiti adda iti opisina ni boss. Kaslaman saan da kay lalaan ni boss. Saan aron ba nga agnanayon abaldado ni boss, manang? Di da ka di inyo man iti therapist kalpasan ana disgrasya? Adda, nabiit pay lang. Nukwa, agpakadadan. Kumpleto mati usaran ti therapist iti may sa asilen dito'y mansyon. Ngamno ko kat agpakadadan. Adda ka mat kaya man, mami. Adda ka din trabaho. Wen anak, may sa abaro ti boss ko, ngam baldado. Ay, hanya ngay ti aramidam kan kuana. Siyak ti mangisagana kadagiti arwatan na. Kan siyak ti mangdigos, kasaan nga rod ang makapag na. Digusam ti baro, mami. Awan ka di, mami na. Awan ka nun kung nati katulong na. Saan nga min unay ang makagunay ti ima na. Baldado ngamin, anak. Ay, kasano nga rod ngay, no mapan iti kwarto na. Iti salas, uno saan, iti kusina. Adda di pilid at ugaw na. Paiduro na ti di pilid at ugaw, no sa dino ti kayat na apapanan. Ay, baknang nga rod Wen anak, mansyon ti balay na. Mansyon? Makapanak to nga tamat dita a mansyon, mami. Aguray kayo, tatulungan kayo nga umalis iti tugaw iti banyo, sir. Kat kalpasan ang makadigos kayo, kaduaan kayo ijay therapy room. Apay lang. Awan serbi data at therapy room. Saan kayo arumbang asumuko, sir? Mamati ak nagbaliw to ti amin. Basta buyugan nyo iti anos, kan kirad ti pakinakam. At dapay nga tanam namak. Nabayag basitan, sipod na baldado ak. Ngam awan nagbaliwan ti amin. Anos laang, sir. Tulungan kayo. Apay nga aramidam dagiti. Asa ti trabaho na iti, sir.
Alis sir ha? Ilukat ko ti shower. Tibukot yun ti umuna aradradak iti face towel sir. Numaradradam ti bukod ko. Mabalin mo ti rumar dito iban niya. Ayaban dyan to. Inton malpasa ko. Tita, mabayag pa'y ka diya sumangpat ni mami? Saan ko nga amo, dik? Depende ano pagawidon ti bus na adagos. Nasingpat nga tatibos na. Damagan tanto ni mami na sumangpot. Ay, nagrigatan ti baldado. Anya, tita? Iso siguro ang nangala iti caregiver na At dapay gayam katulong na akadwa na iti mansion na. Ay, tita, amom ka di ijay a mansyon? Malabsan numapan iti town. Ngam kanayon ang nakarikap ti gate. Naglawa ti hardin na. Ado pa ti masetas iti aglawlaw. Ay, wow! Ay, dito'y ayan tayo. Basit laang ti dalan agturong dito'y. Ta boarding house manen ti adda iti asidag. Awan ti arubayan tayo ditoy. Taagaabay dagiti babbalay. Dalan laang ti nagbabaetan ti babbalay. Nagmayat nga tati agay ayam iti hardin ti mansyon, tita. Nalpas kayan anak digos sir. Mapantayon iti therapy room. Masadutak. Awan mood ko nga ag-therapy. Saan arumbang akasadot yu dayta? Tapno agsubli ti sigod akasasaad yu. Agsublipay nga ta. Awan ti kas iti padasan sir. Kaya tyo ka di nakakulong kayo latan di ta dipilid at ugawyo? Adda ka di amom, may papan iti panag-therapy. Owen sir. Amok matlaang ti ag-therapy. Mabitla nga. Idoron ko ti wheelchair yo. Tamapantayon iti therapy room. No kasta ko madagiti mo na therapist to. Kwarta laeng samot ti inalmanan dagi dyan. Ayan ka din insan baldado. Awan mo ti jelag braring. Amangan no adda ijaban niyaw sir. Adda kunam. Adda ka di manan caregiver na. Ayun sir, nabit pa'y. Piman mat abaldado. Ay, kung gayam. Pinirmaan na nga tanti bagbagak apirmaan na. Ay, saan ko nga mo sir? Apay adinamag ko pailakan ka. Tatawan matamom. Katulong ka laeng. Nakmanlangan kitaan. Takas matdaytan nga assistant ni sir. Almanan nan samot ti kinabak nang ni sir. Kaasimot ni sir. Baldado lang arudan. Kasinsin na pa'y mga rod. Hello? Asino da ka di? Siyak daytoy, gayam. Ni Ami. Nagsukatak namin iti number. Oh, kumusta ka? Ay, si Kamot Gayam. Nabayag adi na kinawagan na. Itaman pa'y. In search ko pa'y ngamin ti number mo, babaan iti FB account mo. Imbag taad da ijay ti mobile number mo. Talaga mo ta. Imbag man, inanusam asinapol, Gayam. Wana. Amom, agkasapulan da ito ayan ko nga ospital iti nurse. Umay kan dito Ha? Ospital ko nam? Wan gayam. Sige ha. Awagan kan tumanan. Tadapay pasyente. O sige, Gayam. Ay, si Kamot Gayam. Nabayag adi na kinawagan na. Itaman pa'y. In search ko pa'y ngamin ti number mo, babaan iti FB account mo. Imbag taad da ijay ti mobile number mo. Talaga mo ta. Imbag man, inanusam asinapol, Gayam. Wana. Amom, agkasapulan da ito ayan ko nga ospital iti nurse. Umay kan dito Ha? Ospital ko nam? Wan gayam. Sige ha. Awagan kan tumanan. Tadapay pasyente. Sige, Gayam. Mabait lang ang Gayam. Saan mo pa nga ibabati cellphone mo? Ada ka di pa ibagam? Kaya't ko nga ibagakan ka nga addan trabaho. Anya nga ospital, gayam.
Kaya magkatimanawan ti boss mo, doktor. May saak a caregiver gayam. Anya? Caregiver ko na? Saan ka diyan nasaysayaat no iti ospital ti pagtrabahwam? Saan kat amay sa a caregiver? Anya? Apay ka di analiday kayo, sir? Aday mawag itay ka ni Hertrude. Nanggag ko, gaputan na ka loudspeaker. Imbaga ti kasarsarita na. Amay mayat ka no ospital ti pagtrabahuan na. Ngem ti caregiver. Pumanaw nga ta ti caregiver yaw, sir? Tsaka mo. Ingatok pa iti sweldo na. Tapno sana pumanaw. Asino nga taday ta nga imawag kenkwana? Gayem na siguro. Gayem mo tinanggag ko nga inawag da. San pa'y kumaapumanaw, sir? Sapay na singpet mat ang mga sikaso kada kayo. Dahil ang rodkat. Pilitan nakpay ngag-therapy. No kasjay amasaduta. Pinirmaan ka din ni boss ti impapirmam? Saan pa'y nga rod? Masurunak iti day Baldado. Tadda pa'y kat kabarbaro manan a caregiver na. Adda ka di pa'y therapist na? Awan mo tinakita. Jela ang caregiver tinakita. Di daan mo asikatin ang papanaw iti sigod at therapist na. Ikagumaak manan a papanawan ti kabarbaro a caregiver na. Wala, tapno ma-stress. Kat ad-adda asaan nga agsubli iti sigod a kasasaad na. Day tati kaya tama pasama. Saan ka di? Masapul nga agbaligi ta iti panggapta. Nagbaligit ha? Aglangoy tanto iti pira. Mabalintan to ti manglawlaw iti lubo. Agawa am nga ruod ti mangipapirma iti ipapapirmam kin ni boss. Numabalin la ko mga igamak ti ima. Sakon to ipapirma. Aramidak. Ne, pangipanam ka ni insan. Ijay samat therapy rom. Nakakidamat. Naiturog na matgaya mat iti wheelchair na, sir. Saan akayat ni sir ti ag-therapy? Di na kaya taawanan namnaman na nga aging bagpay. Isuasi ka. San natila raramidam? Sige nga rod, sir. Mapan kami pa ijayan ti library. Nasaysayat pa eh. Tapno mapirmaan na dagiti papeles si Jay. Saan pa'y makapirma ti ima na, sir? Urayan tayo pa'y basit asumaya at ti panagko ti dagiti ima na. Sana to pirmaan ti ipapapirmayo. Tulungan man kindi. Tapno mapirmaan na dagiti papeles. Kunanamat nga adalan na kanupay, sakbay apirmaan na, sir. Anya? Sinalbag kindi. Panawan kayo manlangan. Pimanaw ka din. Sir. Lading itek, no naibagak adiyo kaya ti ag-therapy. Apay ngayon bagang. May mayat no di daan mo. Tapno di danamnamaan, nga adan to improvement yo, sir. Mawatan ka. Agyaman na. Idi nakita ka sumungad. Naging kikidamak. Tapno dinak manan pagpirmain. Iso nga imbagak asaan pa'y ang makapirma ti ima yo, sir. Ag-therapy kayon to. Tapno daras na agsubli ti sigod a panaggunay ti bagiyo. Anya itateramidan ta. Ikagumaan nyo ti agkapot iti 2 tubo a pagkaputan, sir. Ken ikagumaan nyo nga iyaddang dagiti sa kayo. Tita, mapantaman ije trabaho ni mami. Saan ang mabalin ang mapanta ijay? Ang mga nung pagong tandatan ni mami nung mapanta ijay. Mabalin ka di, ama pantalaang ije ruwarte gate, tita. Nasipngat ngamin dito'y boarding house. Kanayon laan nakasilaw ti bumbilya. Iso anasip nga tanangato ngamin ti pasdak ti aglawlaw ti boarding house tayo. Rumwarta man met, tita. Inta agpasyar. Uray ije laang ruwarte gate ti mansyon. Sigin tita. Sige man laangan. Nga mabita laang ijay. Agawid tamat laang, kalpasan ang makitam ti aglawlaw ti mansyon. Promise, tita.
Makitak matlaangan ti kunada a mansyon. Agpulis ka nga rudan, tamapantag pa share ijeruar ti mansyon. Sige, sir. Ikarigatan nyo nga iyaddang dagita sa kayo. Tatulungan kayo. Apay ngay. Kasla makurkuryente dagiti sakak. Agsipod ta mabenbenat dagiti oratyo, sir. Masapula ka na yun nga aggunay. Tapno mayat ti panagandar ti dara ka dagiti ururatyo. Gaputa na pingat ka. Masapol nga ikagumakmat. Kasta. Dayta ti kayat ko ang mga kada kayo, sir. Makatulong ti determinasyon tapno agbaliw ti kasasaadyo. Sikat imang patpatib ka iti pakinakam ko. Madlaw ko ngamin nga abuswanda kayo dagiti kaopisinaan nyo, sir. Manipo dita. Kanayo nak nag-therapy. Tapno makapagnaakmat lang. Wan, sir. Ngam, kidawak, adida ko mapay maamuan ang maitultuloy ti therapy yo. May mayat sa nga agpaiso. Adida maamuan. Sino nga pati nag-text kanyak, manang? Apay ka, day. Tas lamadanagan ka. Ada kami nag-text kanyak. Kunana, pumanaw ka di ta mansyon. Ay, sino nga ta day to, eh? Kasta nga ta tinaramid da iti kalabas, kadagiti naglabas a caregiver. Iso pimanaw da? Iti anya ko maaga po apapanawan da. Manang, ada ka di girlfriend ni sir? Awan ti ammo. Makumikom ngamin iti negosyo na. Iso adi na siguro na sango tinagaram. Sino ti nag-text kanyak a pumanawak ka no? Idanon ko daytoy kani sir. Masapul amaamon na daytoy. Saan mo pa nga ibagbaga manang? Ang mga no makapadakas iti kasasaad na. Akin cellphone iti inaramat mo anang text iti caregiver. Adda nabulod ko a cellphone. Kat iso ti inaramat ko ang nag-text. Iti caregiver ni Insan Charles. Di dan tumaamuan asikati ng text iti caregiver. Sa anak amanhal. Tapno sarkit din ti bukod ko a cellphone. Di na ninamnama. Asikapay akasinsin na timang trader kan. Masapul ti kinaalibtan. No bumaknang kan lumata. Dayta ti kayat ko kan. Nalaing iti kalukwan. Siyak pa iti kunam. Nalaing da ito'y sweetheart mo. Mamati akon kan. Nga mas may maya. Numaiganan tanti kwarta. Ay, di namat ngamin pirmaan ng dagiti papeles. Tapno maerwar ko kumanti kwarta. Ay, sinalbagkit di dahi abaldado. Ngam sikati kaasidgan akabagyan na dito eh. Awan sa bali ang makasublat iti kinabak nang na. No di sika. No, adda mapasamak kan ko na. Mami, apay akasla na bannog ka. Anya ka diti inaramid yu iti bus mo. Tultulungak tapno nga kapag na anak. Nagsingsingpat ka kadimat laang dito eh. Mami. Ay, mami, nagpintas gayam ti hardin ti mansyon. Ha? Kasano nga mo? Pinilit ko ni Tita Ana. Napan kami nagpasyar iti Ruarte Gate. Apay anapan kayo ijay. Takas ka di, mami. Kaya't ko laang makita ti hardin ako nam. Kanayon ngamin anasip ngat dito'y boarding house tayo, numaindap ti silaw. Ala, saan kan nga agliday? Padasag to nga ipakada ka ni boss. Barang kayat na nga itugot kan to ije mansyon. At paiso, mami, itugot nakto. Ngam ipakadak pa, ha? Saan kan to laangan asumir sirip itinapintas a mansyon? No dikat, makaunag kanton. Sige, mami, hurayak day taagundaway. Asino nga tatang tuktok-tuk? Ay,
Siya kung ti mangilukat, tita. Aguray ka. Urayam nga ulitin na. Wano umawag. Sakbay nga ilukatan ta itiri daw. Wan, tita. Gertrude, gayam. Ni Ami daytoy. Nininang kong nga ami, tita. Nabayag asaan nga imimay. Ay, inak ilukat tiri daw. Sige. Agmano ak, ninang. Kaasyan na ka ti Diyos, Barok. Ay na, dakkel ka na. Ay? Awan ka di pa ni Mami? Ay, awan pa'y, ninang. Dandani siguro itan. Di mo kadimbagakan kwa na nga umay ka ita, ninang. Talaga saan ko nga imbaga. Tapno sorpresa ak ni Mamim. Aday naramid ko dito a report. Manipulaan ta ti papeles. Tapno saan amadlaw ti inruar mo a kwarto. Uray madlaw nanto. Taawan maaramidan. Baldado matla eh. Namadyo ti amamuna nga abogado. Ang mga no idalan na iti black and white ako nada. Saan to ang mapasamak na ita? Di nan tumaduktalan. Ta saan mat ang makapanaw iji mansyon? Sa bagay, kasla nakakulong iti bukod na mansyon. Kat dumtang to ti panawan. At duwatan tong agyan iji mansyon. Imbag man ta nakalagip ka nga imay dito'y dagusmi, gayam. Agyaman ka pa'y tainanusak ti imay. O, kasano nga iji ibagbagak? Umay ka kadi iji pagpapaayak nga ospital? Ay na, kasanon nga iti trabaho, gayam. Sayang mat. Sa maysa, asidagbasit dito'y boarding house mi. Adayo nga min iji ayan mo. Ang may saka a nurse. Saan kat a caregiver? Ngam na nga to ti sweldo, gayam. Namnamaam ka ding agbayag ka di tatrabahom ako na? Diyan mo. Mabalin siguro. Di nakmat siguro sukatan ti boss ko. Nangato ti sweldom ako nam. Okay. Di ka magkit dipilitan nga umalis ijayan ko. Agyaman naklaangan gayam. Ngam ipashare kan to ija mansyon, nulakat kayat ti boss ko. Kita man dagiti ado a papeles a papapirmaan ni Ruben. Sir, no pinirmaan nyo daytoy adiyo binasa, dakkel agatad ti kwarta ti mairwar. Day tangarod kat. Isong ano may, saan tangagpadlaw, anabasak na naimbag dagiti papeles. Di namat ket di mairwar dayta no awan pirmayo, sir. Buklis at talaga day di akasinsin ko. Sana mabalin day. Iso nga agawaan nyo ti agpaimbag. Ama no inton agbalaw kayo kat adun ti nairwar na iti bangko. Mapantay ti terafil. O sige, sir. Kaiduron ko ti wheelchair yo. Sige, sir. Ikapatyo man ang ti imayo iti pagkapkapatan, kalpasan na. Ikagumaan nyo nga iyaddang ti sakayo. Agbilang ka. Tagidan ta. Ingatom dagiti sakak. Tayadang kumet. Sige. Iti bilang atalo, sir, Ingatok ti sakayo. Ag-step kayon tumagten. Sige. 1, 2, 3. Aday ta. Timanan may sa kayo, sir, 1, 2, 3. Sir, agawaan nyo ti ang tugaw iti tugaw nga ingkabil ko iti likodan nyo. Tulungan kayo. Adot tao. Anyat aramiden nyo dito eh. Sir, agawaan nyo ti ang tugaw iti tugaw nga ingkabil ko iti likodan nyo. Adot tao. Tulungan kayo. Insan! Anyat aramiden nyo dito eh. Dakas ka din da kami dito, sir. Umay na lakano kitaan ti therapy room. Kunak lagi din no padpadasan yung ag-therapy. Awanan namnama minsan.
Dayta wheelchair mo ti panak opisina. Wan nga ro din san. Awanin namnama ka talaga. Pirmaam kit din ti ipapapirmakan ka insan. Adda nga min dakkel a project tayo. Kat dakkel agatad ti kasapulan. Di kaya gaturan. I-review pa na imbag dagiti papapirmahan. Anya pa lang ti i-review minsan. Nagbayag ka kit din ayang agpirma. Apay ka di nga agapurakan, insan. Saan nga ing kapilitan dayta a project? Akong kunam. Unaklakid din o agter-therapy ti baldado. Uray ag therapy. Awan namnaman na. Nabayagan ana aksidente. Dayta nga rod matimbagakan ko anay tay. Anya nga iti kunana. Kaslay na namungan na matimbagak. Ngam ti ipapapirma. Di na kanupay pirmaan. Dapay ka numanan. Adi na pala kahit apirmaan. Baldado ngagpaiso. Ngam saan a baldado ti utak mo. Masirok nan samot ti panggap ko. Ngam siyak ti agbaligi. Saan kat nga iso? Rumbang lang. Isumit lang abaldadon. Dinan kasapulan ti negosyo. Tadinan maimanihar. Manang, kidawag ko ma. No adda ka ma iti therapy room, siputan nyo no umunag ni Sir Ruben. Apay ka day. Di kad nasaya at numamuan na. Rumbang adi na makita amadama ti therapy ni boss. Aman nga minupilitan da nga agpirma iti papeles, manang. Kasta ka de. Inton sumaruno, ipakaamok no kasjay nga umay. Wan manang, nang runat ako na ni boss, amakarik na iti kasla makuryente no kasdi amadama ti therapy na. Barang positibo ti resulta ti amin. Ikagumaan nga rod at tulungan ti boss na. Santa nga ibagbagakin ni Ruben nga adda posibilidad na nga umimbag. Wan manang, adda posibilidad na talaga nga umimbag no kanayon ti therapy na. Mariing dagiti urat na anakaturog. Kasta ka de. Sapay ko mga rod, tamariing dagita nga urat. Tita, buy surot nak ni Mami ijay mansyon. Umay ka kadimat. Saan ama balin, dik? Amang ano saan akaya tibos ni Manang ama pantayo amin ijay? Ay, apay kumangay. Kat no naglawa mat ijay, tita. Nakababain ngamin numapantayo amin. Ay, apay kumangay, tita. Bak nang matibos ni Mami. Ngam, kasapulan na mat ni Mami. Tatangtangdanan na ni Mamim. Kasaan mat abasta mapanlatan ijay ni Mamim? Intalaan mat agpasyar ijay, tita. Saan mat nga rod apagpasyaran ti mansyon? Nudikat pagtaengan ti boss ni Mamim. Hello, Gayam. Nakaawag ka mat? Wen kayam. Talaga ka di adisidido kan asaan mo akayat ti agtrabaho di ti ospital? Wan Gayam. Kasapulan ni boss ti serbisyo. Maasya nakiti kasasaad na no panawa. Ay, sinayang mo tinapintas agon daway, friend. Sapay nagmayat dito eh. Imbag dito'y kasaan kami nga agin na dayo iti anak ko. Okay, addakan ka dayta, Gayam. Sapay ko mga rod, tanasaya at timasakbayan yung naagina di ta mansyon. Agyaman at Gayam. Namnama at asapay kumamot takasta. Di ta ka di mansyon ti ayan mon? Wano, iti pala ang boarding house yo. Dito'y pala ang boarding house. Ngam kadwak ti anak ko. Agrubrubwat ta isurot ko. Nasayaat nga rod no kasta. Nasayaat met no ipasyar mo ti anak mo ija mansyon. Wan Gayam. Sige nga roda na, tamapan kamin. Bye! Wow, nagpintasan, Mami. Kaslajay makitkitak iti libro da ito'y hardin. Nagpintas. Wan anak. O ana, inta nga rodon iji unag.
Agkita kayo iti boss ko. Ay, mami, mabalin ka di nga umayak agay ayam dito'y inton madamdama. Wen, ngam saan ka nga agpirdi iti sabong, wen? Wen mami, agtiliwak laang mat iti tuwa to, kinagbuyak iti adu ako libangbang. Ado nga agpaiso ti kulibangbang nga agtaytayab kadagiti nagduduma asabong ditoy. Un nga ron mami, ijay boarding tayo, awan sabong, tasiminto amin ti aglawlaw. O ala, intaro dan anak. No adda tay ija unag. Saan ka ana alikotag ijay ha? Tama nga no adda mabuong mo. Anya ngay dagiti mabuong ijay, mami. Ado ti naka-display ijay nga agduduma a figurine. Good morning, Nana Silvia. Ay, good morning, Mat Baraw. Ay, dayta ka dit ibagbagam nga anak mo. Nagwapo nga ubeng. Wen manang, kayat na ka no makita ti unag ti mansyon, iso nga insurot ko. Ah? Saan ka di a mansyon ti balayo, Baraw? Boarding house laeng, Nana. Nasipngat no awan silaw. Anya? Apay anasipngat ako ng Baraw? Adu nga minti babalay iti aglawlaw. Isu ama sa pulakanayon nga at dasilaw. Angam dito'y, naglawa, nagpintas pa'y. Natarabit ti anak mo, Hertrude. Nakaayayat nga ubeng. Wan manang. Ano sa nyo lang asungsung batan dagiti saludsod na. Good morning, sir. Simurutak ni mamit. Ano tinagan mo? Siyak ni Dick, sir. Mabalin ka diya mapanak agpasyar ijay hardin? Wala, baro. Napintas ka diti hardin? Wan, sir. Kayat nyo, tasyak timang iduron ni ti wheelchair yo, tamapan tayo agpasyar ijay hardin? Anak, saan pa'y? Mapan pa ijaban nyo ni sir. Kalpasan na, mapan kami iti therapy room. Ay, kasta ka di, mami. Sorry sir. Awanan naman na, baro. O sige, ingkan iti hardin. Thank you, sir. Inakon. Nalaing asumaw ti anak mo. Pasensya kayon iti anak ko, sir. Sir, saanan anadagsan nga ibagkat dagiti sa kayo? Wan nga rad. Medyo mayadang kon. Ngam, kasla na pipikal. Normal akasta. Ta saan pa'y unay ngamin ang naka-recover, sir? Sige, ikagumaan nyo. Tadaaklaan dito'y amang tulong kada kayo. Agyaman ak unay kan ka, Gertrude. Pagrabangak da ito'y akas matangtangdanan, sir. Agyaman ak iti kinapod na iti trabaho. Sinapataak amasapol nga aramid at ti pagrabangak akas nurse. Uray caregiver ak. Kasla, siyak matlaangan ti nurse mo, sir. Agyaman ak. Tanasingpot ka a caregiver. Ha? Apay kasla naklat ka nakakita di ta cellphone mo. Kitaan nyo. Basaan nyo ti text message. No di ka payla pumanaw di ta mansyon. Kadadakas ama pasamak ka. Sino ti akin arami diti daytaw eh? Kan itian niya aga po. Awan mo't kabusor ko diti mansyon, manang. Aguray ka man. Ipakitak man ka ni sir. Ay, saan manang? Amangan numaklaat ni sir. Masapul amaamuan ni sir daytaw eh. Kastoy lakit diti inaramid da itiim mo na akakadwami dito eh. Iso apim manaw da. Anya? Sir, kitain nyo ka diti text anaawat ni Hertrude. Kapamindwa da ituyin a text anaawat na, sir. Anya ka di dayta? Basain niyo, sir. Masiguradok akastoy matlaang ti inaramid da kadagitiim mo na akakadwa tayo. Iso apim manaw da. Kita ak man nga rod.
Asino nga tatyakin aramid, sir? Saan ang mabalin dito? Masapol nga agyan ni Gertrude dito yung mansyon. Pabantayak iti security guard. Mangala kayo iti security guard, sir? Wan manan. Awagak dagiti gagayem ko a pulis. Tapno maimbestigaran da ito ang mapaspasamak. Adda ka di planom a pumanaw dito yung mansyon, Gertrude. Adaak dito'y para iti anak ko. No pamanawak, kasanon ti anak ko, sir. Nalawa to yung mansyon. Agyan kayon iti anak mo dito eh. Ha? Maarami dyo data, sir? Tapno makasigurado ngawan ti dakas ang mapasamak kada kayo. Mga alakmat lang iti security guard nga agbantay dito yung mansyon. Adakabsat ko akaduami iti boarding house mi, sir. Iso ti mga asikaso iti anak ko, no umayak dito'y. Awan pare ko. Agyan kayo amin dito. Naimimbag dito. Ta saan kayo nga agabang pay. Sir? Awagak dagiti connection ko. No umay da dito. Kaduam ida. Taing kayo alain dagiti gargaretyo. Adda pulis akadwayo. Alaan ta amin agargarot tayo. Ta umalis tayon ije mansyon. Ha? Umayak mat ije mansyon, manang? Wan ading ko. Adalugan di ta pangikargaan ta iti gamit tayo. Ayan ka dinidik, manang. Pinagbati kon ije mansyon. Agay ay ayam ije hardin. Imbagman, takayat ti boss mo agyan tayo ije mansyon na. Ilawlawag kuntukan ka ti makagapo. Ada makagapo? Ada siguro umapal iti kaadak iti mansyon. Binalaagan nak. Iso nga ijay tayo kanon tapabantayan na tayo ni sir. Nagsaya at matgayam ti boss mo. Ada ka di atap yung akin aramid iti daytoy, sir? Adda natapat. Ngam awan pa'y pamanagnag ko. Paimbestiga tadamat cellphone number tinag-text. Sa bagay, nalakaitan ang matunton, ta nakaregister ang dagiti SIM ti user. Isungagyan kayon dito. Kabayatan ti imbestigasyon. Kung na siguro dahil dyan ang nag-text, adyak pa imbestigaran. May mayat nga agpaiso no agyan kayon ditoy. Tapno saan kayon nga agabang? Kan, saan kan kanayon nga umay kan agawid? Uwan matkit di amanang. Ngam, amangan no ad-addan amasuron dyan nag-text, dumakita na aditoy ako nga agigyan. Sigurado lakit ti amasuron. Di ad-addaan tayo asurunan. Saan lang nga iso tinalaing? Anya ti aramidan nyo, sir? Ibilin ko iti alag as security guard. Asaan nga agpastrak iti asino man. Nga uray aggapupay iti opisina. Kunak man no napan kan iti mansyon. Api nga dakan. Oh, sinalbag kit ni. Di dakit din pinastrak dagiti guard. Oh, Guard? Kaano pa nga adda guard iti mansyon? saan ko na dinamag no kaano? Nakalak ti gate. At the guard ijay. Inyam amom ko maiti guard. Asika ti assistant kan kasinsin ti boss na. Idi palukatak ti gate. Imbaga nakit din. Ano awan kano appointment ko kani Baldado. Didak kano pastrakan. Iti anya aga po? Oh, day tangaron mo ti pagsigdaawak. Ano awan kano appointment ko kani Charles. Didak pastrakan. Iti anya aga po? Uy, day tangaron mo ti pagsigdaawak. No apay nga damot tan gwardya ije mansyon. Sigud mat ngawan. Makastrag ka mat idijay. Uray anya nga oras? Kimaron sa ti kasasaad ti sinalbag a Baldado. No kimaro ti kasasaan na. Sigurado asika ti mairanod iti kinabak nang na. Awan mat ti kabagyan na dito eh. Ngun matkit di asihino pa'y nga iti mairanod no di siya. Siya pa'y ti assistant na iti negosyo na. Iso asaan ka amadanagan. No apay adida ka pinastrat. Nakitak nga imay ni Sir Ruben. Ngam, saan a pinastrik ti gwardya? Anya ita ti aramidam, sir. Ang mga noad-ada nga agaramid iti madi. Ipa-freeze ko amin a kwarta ti kumpanya. Awan maaramidan da.
Saan ka di amay mayat no? Mga ramid kayo iti memo, nga awan pa iti projects, tapno di da mangirwar iti pondo, sir? Napanunot ko matay. Ngam kasanon dagiti daddo mga empleyado. Di, iti lang ayan ni Sir Ruben ti pangaramidan nyo iti kasta, sir. Ngam, mga nuga po iti sakit tinakam na kat makaaramid iti saan arumbang. Bayan, bilinat ti may sa kadagiti talkak akanayon na asiputan ti opisina. Numabalin la ko maapagbakasyonan nyo pa ni Sir Ruben. Kuma, ngem sigurado adi na kayat ngagbakasyon. Ha? Adda kamat dito'y hardin, tita? Agay ayam ka kadimat? Agdalusak dito hardin. Kababain mo't agyan tayo lang arudan dito alibre kat agsadot-sadot tayo pa. Ay, tulungan ka nga rod, tita. Agpidutak iti bulbulong. Tapno ka na yun anadalos ti hardin. Wandik, no makita daan nagagat tayo, di na tayo papanawan. Ay, tita. Adda ka di mananda mami, cancer iti therapy room? Siguro nakitak mat anagapo da itay ijay badyo. Kaasimat ni sir, saan ang makadigos nagmaymaysa? Maimbagan pa'y nga ta, tita. Jak mo, ngamsapay ko mata agimbag to. Hello, Gayam. Kumusta ka dito ospital nga ayan mo? Dasaya at matlata, gayam. Da kayo? Kumusta kayo matandita? Ada kami dito'y mansyon. Awan kami na boarding house mi. Kaya't masawan. Dita kayon mansyon nga gigyat? Wan Gayam, kadwak ti anak kan kabsat ko dito'y. Imbag man. Ay, umayak tuman ba't pumasyar dita? Ito naman trabaho, gayam. Wala ta umay ka ta na singpot matibos ko. Ay na, imbag pa'y kan ka, tamansyon ti pagnana edam. Si Kamat, makipagnanaedak laang. Saan ko ako kwa? Uray saan mo ako kwa? Tamapadasam ti agyan iti mansyon. O sige nga Roden, gayam. Bye! Sige, bye! Nasingpot mo ti kabsat kan anak ni Hertrud, sir. Apay ana ibagam dayta. Idi na panak ijay harden. At dadaadwa ijay. Madama ti linis da. Agpidpidot jay ubeng iti bulbulong ang narigrag. Sa anak na rod ang nagkamalian ng alakad akwada dito yung mansyon. Uwin, sir. Matulungan dak iti trabaho dagi jay nga ubeng. Kaya't ko ti kadada dito nang runa ni Hertrude. At damariknak ang nagbaliwan ti bagi. Manipod iso ti mang therapy kanyak. Sapay ko mga rod, tagtultuloy day tamarik nayo, sir. Ikarkararag kumat dayta. Manang. Kadwada kami amang ikarkararag, sir. Ala, sir. Maialis yung dagiti sa kayo. Agyaman ak Diyos ko. Diyak ni namnama. Nga da pagbaliwan ti amin. Awan papanan na, no di makapagnakayon ton, sir. Senyales day ta adakkel tinamnama yo. Dakkel nga utang ko dayto ikan ka. Hertrude. Adamat lang kada kayo ti determinasyon, sir. Ar-aramidak lang ti pagrebengak akas therapist yo. Gapo iti daytang imbagan. Ikagumaak mat ti amin. Tapno agin bagak. Uwan, sir. Kat laglagi pa nyo. Uray kasano ti lidem ti langit. At dalata dumteng nga agsapa. Ket urayak ti idadateng dayta abaro nga agsapa. Masurunak di ta may sa nga empleyado. Kaslakit din sipsiputan na ta. Asino dayta tapagsasawa? Dayta clerk idi ni Baldado. Akuray ka man tamapanak itayan. Saanan? Ang mga no agtinungot kayo pa'y. Iparit ni Baldado kagi skandalo dito opisina. Danto aldaw na dayta akda. Ipakita kan kwa na ti sapulan. Ang mga no agdamot ng bilin kan kuana. Nagtureden no awan ng bilin kan kuana. Madlaw ko kat adda nagbaliwan ti daduma akadwata dito opisina.
Saan nga ta abinilin ida ni Baldado ako nam? Uy, kasta nga ta. Apay apati ijay mansyon, kat addan gwardyana. Oh, delikadon sanday to eh. Sir, anya nga ta ti resulta ti panagimbestigarda, maipapan iti number ti namindo ang nag-text kanya. Madamapay lang at tuntunan da. No asino ti nakaregister iti dayja number. Apay nga ta kayat nakapapanawon day dyan nag-text. Ang mga no ti tao nga't atapag ti akin aramid. Apay nga atapon nyo day tatao, sir. Kanayon na ngay baga. Ngawan namnamak nga agimbag. Apay nga'y asyak ti papanawon na. Gaputa nakita na tayo jay therapy room. Di na kaya't amaimbaganak. Maawata kon, no apay at papapanawon na ti asino man ang mga asikaso kada kayo idi, sir. Gapo day ta iti silang tipirat. Ngem no mapanagnak ti amin. Papanawak iti opisinak. Saan ka di akasinsin mo day di ako nam, sir? Wan. Ngem napatpatagkan kwa na tipirak. Ngem iti siyak akabagyan na. Makatakder kayon, sir. Wen barok. Nalaing ni mamim a therapist ko. Kuna ni mami, adaras maimbagan tinasingpet a pasyente. Nasingpatak ka di, barok. Super, sir. No kanusul pang ti pasyente, no saan ka no ngagtungpal, narigat ka no a maimbagan. Nasingpat ka kadimat kini mamim? Siguro, sir. Kanayo nakmat a maimbagan no agsakitak. Kuna ni mami, adarasak ka no a maimbagan no agsingsingpet ken agtungpalak. Iso nga rod makatakderak na nasingpatak. Talaga anasingpet kayo. Iso a makatakder kayon. Mala. Agsingsingpet ta nga rod. Ta iso ti ko na ni mamim. Saanan ang wheelchair ti usarin nyo, tapno mawatwat isa kayo, sir. Jaywalker laangan. Kabaalak na tayo. Masapula padasan nyo, sir. Iti kasta nga aramidan tayo, naan-anayan ti panagwatwat yo. Sige. Tagpagatangak. Ngam saan asika ti mapangumatang. Tama nga no at dadakis ang mapasamakin. Agorder tayo laangan online, sir. Tapno may da-i-deliver ditoy. Adakan ka rin, Hertrude. Sikan ti makamo. Sige, sir. Itamat lang. Agorder akon. Agyamanak. Hello, Gayam. Imbag man ta nakalagip ka nga imawag. Nagbakasyonat, gayam. Mabalin ka diti pumasyar dita mansyon? Una, umay ka. Ibagak ka ni sir nga ada umay asa nga ilik. Ipakadampay nga rod no kayat na, sakbay nga umayak dita. O sige, Gayam. Ipakadakan kwa na. Kaano ka diti planom ayo umay? Inton malam, basta kayat ni boss mo. Sige, kaibagak daytakan kwa na. O sige, urayak nga rod ti awag mo no kayat na, friend. Sigurado amayat day jay. Di ka agdana, Gayam. Anya ka diti parikot mo? Saan ang ma-spelling ti rupam? Uy, sa anak ang makairwar iti kwarta ije bangko. Saan ka di nga adda authorization ni boss ang mabalin ka ang makairwar iti may nga account ti kumpanya? Adda ka no order na. Ang ma-freeze ti account ti kumpanya. Tapay ka no? Uy, Kasanutan. masurunak. Nagadugat nga amho ti sinalbag a baldadon. Kaano lang ang adida ka pinastrak ije mansyon? Ita, ti bank account ti may sa akumpanya kin-freeze. Oh, apay nga ta. Anya nga ta ti mapaspasamag ka ni Charles. Awan nga ta ti pakainaigan ti text message mo iti caregiver ni boss. Anya ti kunam nga imbagan ni mami? Umay dito'y nininang ko, ami?
Wan ka no, dik. Imawag ka ni mami. Ay, kaya't namat siguro ang makita ti mansyon, tita. Siguro. Dakkel ka no matibalay da. Ngam saan a mansyon? Ay, nakitam ka di mati balay da. Saan? Ngam, dayta tinako na ni Manang. Nagmayat at talaga dito'y mansyon. San akaslay di boarding house? Awan pa'y pagay ayaman ahar din. No kayat mo a mansyon to matipagtaangam. Agadal ka analaing. Masapul nga agdagat ka. Ha? Kasta ka di, tita? Kastan to nga ti aramidad. Hello, Gayam. Ada ka din dito yung lugar tayo? Ada, dito ayang tigit. Di nakpastar kang tigwardya. Orayan na karod, ta umayak dita. Okay, gayam. Awan ka diti aramidam ita, dita mansyon? Kalkalpas di therapy ni sir. Ibagak kan kwa na asabatan ka dita gate. O sige nga rod, agaurayak dito eh. Istrikto nga min daytoy gwardya dito eh. Day ta amin tinaibilin at trabaho na, Gayam. Sa bagay. Mayat magkit di pa-istrikto a gwardya. O sige nga roda na, ta umayak ditan. Bye! Ala, umunag kang Gayam. Talaga nga umunagak. Ay na, nagmayat talaga to'y paggigyanan nyo ita. Nagasat ka, tasaan kan nga agab-abang. Adamat pagsayaatan, jay nagbanlaag kanya. No saan aga po iti day, jay? Ada kami pailaan ko maiti boarding house mi. Balag? Anya ti kayat mo asawan, Gayam? Ay na, ada naawat ko a text message ang mga ibagbaga a pumanawak. No jak ka no kayat nga dadakas ang mapasama kanya. Anya? Apay? Ada ka di asawa ti boss mo? Awan mat ka no. Ada na ang kabagyan na akayat na nga agawon ti sanikwa ni boss. Ha? Pinaimbestigar na ka di tinapasamak? Wan Gayam. Matuntun matlaang siguro no asino ti akin aramid. Nasayat mat no kasta. Kat dayta ti pagsayaatan no ma-register ti SIM. Boss, iso ni Ami. Ti bagbagak agayam ko manipod ubing kami. Sika ti boss, ti gayam ko? Sika? Ami? Agam-amu kayo? Sika ti boss, ti gayam ko? Ami? Sika ti gayam ni Hertrude? Agam-amu kayo? Iso ti nurse ko, idin ospitalak iti syudad. Kasta ka di? Kunaklakit din no anya. Uy, kumusta kayo, sir? Nabayag anak confine kayo iji ospital. Kastoy, nabayag ang naka-wheelchair rack. Nadangran ngamin ti Dorio. Iso an na-paralyze ti Bagyo. Ang yamita, makatakdar kayon. Day takit babaan iti anos ti gayam mo, ani Hertrude. Ay na, congrats, Gayam. Saan ka lang amin a nurse, no di ka therapist? Iso an natulungan ni sir. Sapay ko mga rod, tama kapag nang tumatlaang ni sir, akas iti sigod. Awan ti imposible, no lakot tabuyugan iti kararay. Awan ka di ti maitid mo kanyak a kwarta? Kasapulak ti kwarta. Awan nga rod. Tanak ka fresh ti account ti negosyo. Nga uray at daigam mo apang malubos ni boss. Impakitak ti authorization. Ngam imbagada, abilin kano ni Baldado. Inyawag na kano nga i-fresh ti bangko. Malas tangarod. Kunak no pagsaya atam ti panang balaag mo iti caregiver. Saan mat? Dagitiin muna a caregiver. Nabut-butan ko ida. Iso api manaw da. Ngam jay caregiver na ita. Pulos asaan anakidtot.
Awan bubot nga na. Uy, dakit din. Tas sa anak pa yun ang makaunag iti mansyon. Mang panunot tayo tiwagas. Tapno agsubli ti sigod a panagtalagkan ka ni boss. Di palubusan na ka amang iruwarmanan iti kwarta ti kumpanya. Mami, nakapanaw ka din ni Ninang? Saan ka din nga agsubli pa'y ditoy? Umay tumanan anak. Mapanmanan ag trabaho iji ospital iji syudad. Ay, di mo ka dimot kayat ti mapan ijay syudad, mami. Dito'y tayon, anak. Kasla syudad mo't laang dito'y. Kayat ko mati mapan ijay syudad. Anya ka di pa'y ti sapulom dito'y, anak. Ada tayo dito'y mansyon. Nalawa pa'y ti pagayayamam a hardin. Ha? Yun matkit ni mami. Ay, sige, mami. Tainak pa'y agay ayam ijay hardin. Sige, anak. Ay, ti anak ko. Inosente pa'y laang a talaga. Sir, apay ang makapungpungtot kayo. Ada ka di parikot. Kunakon kat. Nilakit di Ruben tinang balaag kan ka. Babaan iti text. Ha? Pagkunaan niyo, sir. Agpada da iti apelyedo, tinaka-register nga aking kuka iti SIM card, ana aramat. Dahil talaang, ta menor di edad da aking kuka. Kaawatan nga rod nga inusar na ti cellphone ti menor de edad, sir. Talaga akasta. Ti kayat na, ket sa anak ama imbagan. Tapno agbaligi iti madi a plano na. Nagdakasan? Anya ita ti aramidan niyo, sir. Saan ko napagtaktakan iti oras da iti tao? Inton makapagnakon, mapanak iti opisina, ket papanawag iti. Kasano no di na kaya ti pumanaw? No di na kaya ti pumanaw. Damagak no umikat taas itatalugod. Wenno idarom ko. Nagawan ba inday jay aruben? Kasinsin pa'y mga rod ni boss. Amam ka din ti inaramid na, manang. Dak itay iji library nga agdaldalos. Di yun adlaw. Kaya't mo asawan? Nangag mo ti imbaga ni boss itay? Wan! Imbag at anasin pa ni boss. No sabali lang. Indarumdan. Di na namin kaya't amataktak ti oras na. Kayat na ti agwatwat, tapno makapagnan ana imbag. Sa bagay may mayat no ti panagnan at into na rin na. Tapno mas daaw dantaw into nagparang iji opisina. Dayta ti tartari gagayan ni sir. Ti makapanan iji opisina na. Kalpasan dagito'y ipadalan ko nga electrotherapy iti Baguio. Agina na kayo. Kalpasan na, irugi tayo manan ti panagnayo. Matungpal, Madam Therapist. Kasta, agtungpal ka, tapno daras ka ang makapagna. Agtungpalak iti amin nga ibaga. Tapno maimbaga na kon. Daytati ko na ni Dick. Ha? Imbaga ni Dick dayta kada kayo, sir? Iso timbaga na. Hindi nakita na nakatakdera. Agsingsing petak ka no, tapno maimbaga na. Ala, nagluhod ay nga ubingan. Nagturod anang ibaga iti kasta kada kayo? Kanayo na siguro amang nagkan ka. Iso at tinulad na. Sa bagay, dayta amin ti kanayon ko nga ibaga no agsakit. Ibagak amangan kan saan analikotag. Kat agtung palmat iti amin nga ibaga. Isuro nakman nga ang luto, manang Silvia. Adadag iti lutom asaan ko nga amo. Nalakalaang tagluto basang. Nulakit di ta interesado ka nga agsursuro. Uray saan mo asurutan amin nga ibaga ti agluto. Mabalin ka nga agparto at itibukod mo a recipe. Kita ag ti panaglutom. Tapno adda pagtulada. Tapno kanayon kayo ang matulungan di ti kusina. Nulakit interesado ti may sa tao. Daras makasursuro. Interesado ak manang. Asino ka di mo tinakasursuruan yung agluto? Nagbasbasak iti libro nga ayan dagiti agduduma recipe. Kastaman mo't nga rod ti aramidak? Wan balasang ko. Iti kasta nga aramidam. Makasursuro kang agluto.
Ha? Anya ti ko na yun, Nana? Ni Ana, tinagluto ka dagitoy? Wan, pinagpraktisan na nga inluto. Nalaing ka nga rod no kasta. Tispay laing da ito'y Mabalin ka di matlaang tilot, sir. Mabalin. Takan ka nan tayo matan. Nalaing ka matgayam. Nalalaing ni manang ko Hertrud nga agluto, sir. Ha? Di yung ibaga asya tumot ti agluto. No kaya tiyaw, agsisinublat tayo ng agluto. Pwera kami tinidik Saan mi nga mo ti agluto? Saan na bali, sir? Tatumulong taamangan. Itala nga makitak amin dagito ipapapirma day di Ruben. Kita at man, sir. Hmm. Ha? Puro kwarta ti kayat na irwar. Rupat kwarta talaga day di Ruben. Saan kan apa-apektar? Masapol aba kapag nakaadagos, tapno makapan ka na iji opisina yo, sir. Ika gumahat. Nulakit ka ba alakon? Mapanta adwa di opisina. Itugot nak, sir? No kabalak to. Saan a caregiver ti masapol ko? No di kat assistant. Ni Sir Ruben ti kasapulam, sir. Saan ko nakasapulan ni Ruben? Sino ti sukatyukan kwa na? Sika. Ha? Amok analaka ka makasuro. Tanalaing ka. Itatanalaing tayo na magnasar. Kaano ka kadi ama pa ni opisina yaw? Inawaga kong ti abogadok. Alaan mi amin kini Hertrud dagiti papeles nga ipapapirma ni Ruben. Mangipakita, akwarta lang ti alalmanen na. Anya nga iti aramidan nyo kan kwa na ita, sir. Pagpilyak, no agresign, when no idarum ko. Agpatinggang arog ti kinalaing na ano kasta, sir. Tisan anapod no iti trabaho. Mapukawan. Sapay la kuma. Tawan to ti parikot inton makapan kayon iti opisina yo, sir. Sana bale? Kadwak da Hertrud ken ti abogadok. Imbaglakit din. Tasaan akas kadagiti immo na apimanaw da, idi binutbuteng da ida. Agpaiso day tamanan. No pimanaw adagos ni Hertrud, saan kumaakas to'y tinagbanaga kita? Saan akpay kumamakapagna? Ay, una, sir. Adda kayo pa'y la kuma iti wheelchair yaw aging ga ita. Awagam ni boss. Ibagam amapan ka ijay mansyon, ta ipapirmam ti tseke, tapno makairwar ka iti kwarta. Awan amin ti mausar dito opisina. Unsa nga agpaiso. Anya nga tati pangay ayo. Tapno pirmaan na ti kayat ko apirmaan na. Pirmaan na pa'y kumaati pamalubos na, asikan ti mangimanihar iti negosyo. Kat no mapirmaan na, siya akong ti manager. Maaramid ko amin na kayat kong aramidan. Kan, mairugi tamatan ti manglawlaw iti kayat ta apagpasyaran. Agpanunutak man kit di iti bagak. Tapno maalilaw ko ti loko. Sige, tulungan ka nga agpanuno. Tita, numaimbagan ka din ni sir? Papanawon na tayon dito'y mansyon? Pagkunaan mo't apapanawan na tayo. Di gusen ka di pa'y ni mami? Kat makakutimot ng tiima na? Ay, kasano nga paiso? Ang mga no agsubli tayo iti boarding house tayo. No ay adan simublat iti boarding. Saan tayo kuman na pumanaw dito'y mansyon, tita? Ngam awan mabalin tayo, tamakipagnanaag tayo laang ditoy. Anya nga tanokid dawon tayo kan ni sir. Dito'y tayo laangan nga agboarding. Ay, jak amo no mabalin ti kasta, di. Ibagam to kan ni mami, norumwada iti therapy room. Kanayon mat ngamin ama pa ni library ni sir. Idi simurutak. Kat adu apapelis ti sangsangwanda kan ni sir. Nakasagana ka ka din ang mga wag kin ni Boss Baldado. Adasag no anya ti kunan.
Ibagak nga importante ti ibagak. Tapno pastor kan nakti gwardya. Sige, ibagang mo importante. Tapno mapilitan amang pastrakan ka. No di na pa'y lapirmaan ti papeles. Amangan no at da maaramid ko kankwana. No day ti kasapulan. Tapno matagikwata ti negosyo. Apikit tinasaan. No day ti ultimo remedyo. Aramidak. Hindi pa'y ko mga inaramid mo. Ita, naka-freeze ti bank account. Masurunak. Tapati dagiti check apirmaan na. Tapno makairwarak iti kwarta. Awanin. Di na kun ikan iti cheque. Numawag ni Ruben. Sikat imang sungbat. I-loudspeaker mo. Tapno mangag ko ti bagana. Apay ka di, sir. Amangan nga minudamagan na no apay nga ada kanyak ti cellphone nyo. Pagpara nga makimaro ti kasasahad ko. Tapno saan nga umay dito. Maawata kun ti kayat mo ama pasamak, sir. Di danam namain. Dandanita ama pa ni di opisin. Talaga ka di akadwanak no mapan kay di opisina, sir? Nakadesisyon ako, Hertrude. May mayat no si agbalin nga assistant ko. Talaga ka di siyak ti pagbalinan nyo nga assistant, sir? Nalipatam ka din timbaga kasuruan ka. Mamatiak analaka ka makasuro, kunak man. Agyamanak iti panagtalakyo, sir. May saak nurse? Agbalinak nga assistant ti may sa negosyante? At danto pa'y sana nakaadal. Ngem na doras ti negosyo na. Hello? Sino ka di daytoy? Apay nga addakan ka ti cellphone ninsan. Di na masungbatan takimaro ti kasasaad na, sir. Anyat kaya't mo asawa na kimbaro. Tumangad ka din iti barsangan insan? Unay mo't daytan nga ibagbagayo, sir. Isakit mo ka di ti amom abaldado. Kanmaysa, apay a pinagwardyaan nyo ti mansyon. Kuwang amin, sir. Adda managdakdakas akayat na atakawan ni sir. Agsigsigurado laeng ni sir. Anya? Unay mo't daytan nga ibagbagayon, sir. Isakit mo ti amom abaldado. Kanmaysa, apay a pinagwardyaan nyo ti mansyon. Kuwang amin, sir. Adda managdakdakas akayat na atakawan ni sir. Agsigsigurado laeng ni sir. Kaya't mo asawan. Adda managdakdakas anapandita. Kasta nga rod, sir. Kayat laang nga ilising ni sir ti mansyon iti managdakdakas. Iso ang nangala iti gwardya. Ngam apay nga rod. Nga uray siya, kat saan ang makastrak di ta mansyon? Saan kaya madanagan, sir? Numatiliw ti managdakdakas, awanton ti gwardya dito'y mansyon. Inyo man ka din ni insan kadagiti pulis. Uwan, sir. Kat, nawaya kayong tumanan nga umay dito'y. Amangan ka nung amin no mairaman kayo iti ibagbaga ama nagdakdakas. Salbag kiti day tamat ama nagdagdagas. Buklis tilanggong. Ay, wan nga rod, sir. Halaga abuklis. Inawagam ka din ti insan mo abaldado. Saan? Takimaro ka no ti kasasaan na. Kuna ti caregiver na. Kimaro ko nam. Kaya't mo asawan. Dandanin ti panang tagikwata iti negosyo. Wen. Isumat lagayam a pinagwardyaan dati mansyon. Tadda kano gayam managdakdakas anapan ijay. Kasta ka di? Isumat lagayam nga pinastrak na ka kumaa. Saan kano akayat ni insan a mairamanak? Isu a binilin na dagiti gwardya. Di nalaam mo. Nga oray si ka, kat adda madi a planong kontrakan ko na. Sirib lang ti kasapulan. Tapno ag swerte iti bihag. Ay, kaano nga ta ang maigaman pa day taas swerte. Saan ka unay nga apurado, sweetheart? Dandanin. Nang runa, tako na ti caregiver na. Akimaro kano ti kasasaad na.
Itatama kapag nakmanan. Kaya't ko ayib kaskan ka tinalaos na panagyaman ko. Apay nga agyaman ka kanya. Kat pagraba nga, taisukot nga ron ti trabaho, sir. Ado tinagbalin a caregiver ko. Sakbay asika. Ngam na idumduma ka. Apay kumaan na idumduma ako nayo, sir. Gapo iti panangalokoy mo kanyak ngagpaimbag. Iso ngayon ka gumahak ti amin. Lipatin yung dayjay, sir. Ti pagsayaatan ti negosyo yung ita ti sangwan nyo. Pakisagaan naman nga rod dagiti awit at inton bigat. Alain ta amin dagiti papeles. Sige, sir. Awan parikot. Nalpasyo ka din nga inawagan ti abogado yo? Wen, ket agsagana kamatan. Para iti umuna nga aldaw ta iti opisina. Apay nga inubar mo dagiti makeup mo, manang. Ada ka di pa panam? Mapan kami kano ka ni sir iti opisina. Ha? Kabailan na ka din? Kabailan na ka nun. Kan saan mo't anadagsan ti trabaho na iti opisina? Manang, dinamag kanyak ni Dick. No saan na tayo nga tapapanawan ni sir? No maimbaganan? Namnamaak asaan. Ako na namat, apagbalinan na kano nga assistant na iti opisina. Agbalin ka amang opisina itan? Wan ading ko. Iso adinak istorbon tagpalasak. Masapol asaan asinsinan tilangak asumango kadagiti ka opisinaan na. Wan amang lang. Mang opisina ko naman. Kaduampay ti owner kan manager. Mala, ingkaharot kitaan na ni Dick. No anya ti aramidan na. Nagpintas ka, Gertrude? Nakarubot ka